malungil silsil meron. Tiyan mo mesri, may alais. May kagin may alais sa lokman scout, elaltan. Magtiagit siya top story ni. Sen mo ba sa Senate, el moso isbra ko tagap singila uil, tiyan merak. Adi mo sisiwa el gisira senators, el momilt, raan ngalen, abnuru belaw. Ang di apportionment commission, ang teoria result traweren, el sera June 29, el sel me former olvira unaw bitin, el ngaro yon. Sera ro tabdi, el mnoblatak mo dia ka amnangor. Kung tirak na konstitusyon, yawi apportionment commission, amukto rabe player rak. El momes ang we districting ra senate. Kaya commission na ang law yon ng maya census ra agar belaw, Maria aregor ng iteraw do ra senate, e dire kam momes aregor ra senkyo, madire kam maybe lapto kon report, e mo no to be a decision ni. Constitutional government tra lur belaw sa ra ko mo ya senate lara senate ang netrui matea ratan el nangiltra akakaro sa district sen mo o di apportionment commission ang lo ngengeti la trui mateai el lo trui makewang e dinero no district isya o di apportionment commission na 1999 e sei giren merio ay gisira senator sa trui makewang lo teting sige dire mo sige time mo katengel la senator sa motion ra ang bela. Di apportionment commission ra na 2007 amlong si ay gisira senator sa kontrui matedey e dire no di lamol man wana district. En alwi apportionment commission en malamol man trui matedey senator e dire mo ngit ra ang bela di wana district. Iba ko ay sa reklamo ng Messertian News Report at mo nga mas Scoutian News adi na nagtaraan at yan ang nagtaraan tiyan di apportionment commission. Mung tagtara may alais ABS ang government ng ayangan ang lasohis ng mga office. ABS ang government ng ayangan ang lasohis bersera July 1, 2016. Mamlamu office ang ABS ang governor Mr. Midas Niralwon. Pagkanggela, Governor nila Alwolgo, ito milegaw trigel trui materung akala kaya ang state legislature. Kaya lo milegaw, rabi sa government ng ayangan, ang lanira blue ng ayangan, yung lepto ko alam na oriol, mabibira, a state, el lo ng ayangan na witness, el tiyan lo es ang government, rabi ng ayangan na mahukobis. Mr. Nira Alwolgo ang mahukobis, rakta Governor, el uri urabol musisi ra senkyo, ra senkyo na nira May 21, Arak 2016. Hira alwolo maratal olbi tiyan sa government tra ayala anu obis uri uran to sel audit report tra kaya state and the audit ra a fiscal year 2007 mo fiscal year 2012 lo ay set mo ngariya to radar tiyan luludo buhay e lo yung songs aba biningin malun din na ka biningin sira mo ito ang expending mo Nung tagkaramaya alais, all the eyes siray galaw, Marcel Tapralis, tirgin mo associate justice. Gal tara top criminal defense attorney, malu tirgin lawyer, and malu tra agam latoman latalaman, namo tutak latalaman, Marcel Tapralis, mo associate justice sa Supreme Court. Mr. all the eyes siray galaw, Atap trigel seven mingil tra sila no hotel applicants and more self aaw gingal lablangi associate justice are asked to pay hanggang amlat yan ni associate justice and may resign at yan mamre ng yawal buhay. Said an ad judicial nominating commission ang alel recommend ng clear ad mora president. Ya president amo may gayit ngak ya mo tutki atartir in mora Supreme Court. O banggera, Mr. Nira Yalaw, Martial List, ang ariyak tero na malaf, rangabar limu kortira lawyers ng Lara American Samoa, madirem lang niya a former Associate Justice sa Supreme Court ng Blue Beraw, El Barry Michelson, hindi na nagkat kay ng Martial List, ramo Associate Justice sa Supreme Court. Nagmugti ala tayo, nagdirga ka atwa mo dahil tigingin ang Mr. Nira Yalaw, and direct yung recommendation sa Judicial Nominating Commission.
Direktara may alais yang belum belaw ang naman niya isang hotel ni imla mga asmere. Mga ni tiap isang hotel imla mga asmere war okya. Tiap hotel alam ko do manil mo Cove Resort Palau. Tiap ang arang bala. Sila ko ngabla tiap ora do manil asil Palau Royal Resort, mother of restaurant kasi di ka ni ko mali. Tiap a 74 room hotel. Investment from Mr. Shalom Pisong, masel hotel chain alam mo do mo Wild Orchid Hotel. Tiyan hotel chain, ang dinero ito ka hotel ni, el sento para pura Hulipin ang dinero ito ay ang hotel tiyan Wild Orchid. Tiyan Cove Resort Palau, amo 4-star hotel, mo swimming pool, mo restaurant, ang area pa ni, madinero ito el bebirra at lang tingila hotel el Moral Okyak. Direktara ay ang alay sa sel Pelau Submarine Cable Corporation am namon niya budget ni Presidente mga South tiyan lo kare lo ngade ruyot in June 29 am la saira bilan molla el tiyan bila utobria $305,000 ang mo yosaka na Pelau Submarine Cable Corporation parang sel BSCC tiyan BSCC sel kumpanya na government lo mora submarine fiber submarine cable fiber optic el gidel oral Okat McLean, ma-ortel tiyan fiber optic sel lobang el melang. Tiyan udaw los PRI tiyan kumbali lo ruta beren madinen el gil tumor ang meeting ni. President al sila press conference niya magdo mes la October next year 2017. Yung sabihin belaw el maule tiyan submarine fiber optic cable. Maldinay lagi dia ay masih aku member CN, belum terminal waktu itu mana salah. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me.